Alright, reka nanone nongere mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza, nizere ko meze neza kandi mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose. Ndongera kubibutsa ko uyu munsi turi kwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2026. Reka turebere hamwe rero amakuru yaraye ko ibintu byifashe, dore ko ibintu bimaze guhinduka ku buryo bukomeye cyane. Ni nayo mpamvu itumye ngaruka muri studio abyihutirwa. Munyemerere mbabwire ko amakuru yihutirwa ageze ku Ibendera TV muri aka kanya agaragaza ko Minembwe hamaze kubaho igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi bamaze kuraswa, n'imibare imaze kujya hagaragara, ariko kandi biravuga ko hari n'abasirikare benshi bafashwe miri. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira yuko mirwano amukanya nari nababwiye, mirwano ikomeye cyane yabereye aha mu Minembwe, agasozi ka Sinayi muri Mikenyerero kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ibintu bikaba bimaze guhinduka ku rwego rukomeye cyane. Turaza kwerekeza kandi muri Beni, abasivile bagera kuri 3 bishwe nabi urw'agashinyaguro mu gitero cyongeye kugabwa n'abarwanyi ba ADF. Turarebera hamwe agace ibi bitero byagabwemo. Ubusuwisi buracyashidikanya ku cyemezo cy'ibiganiro bya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo. 23 turaza kubagezaho ubutumwa bumaze kujya hagaragara abazungu bo mu Busuwisi. Ibi nabyo ntuze gucikanwa nabyo. Turaza kwerekeza Imambasa, mbabwire yuko umusirikare wa FARDC rero yisanze mu kaga n'agahinda gakomeye cyane. Ibimubaye ko nibihe, ese bibereye hagana he? Ndaje nabyo mbikugezeho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kwerekeza muri Afrika y'Epfo, Johannesburg, mbabwire yuko ubu ibintu byahinduye isura yo ku rwego rwo hejuru. Abantu bagera kuri 12 bishwe urw'agashinyaguro mu gitero cy'abitwaje intwaro. Kugeza ubu muri Afrika y'Epfo rero ibintu bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndaza kukujyana Igoma rero nkubwire ko kugeza ubu tuvugana Igoma kamaze kugera abazungu. N'abazungu baturutse baragenzwa n'iki? Ndabona coordinateri Corneille Nanga amaze kubakira. Ndaje mu kanya rero turebere hamwe ikibagenza mu mujyi wa Goma. Hanyuma amwese inshuti bakunzi bacu, hano ni ku Ibendera TV. Nje nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano nguhaye ikaze nanone kandi nikaze risesuye. Ndakwizeza ko aya makuru rwose uraza kumvamo ibintu utigeze wumva ahandi. Ni amakuru uri buze kumva ari kubiyemo ingingo zikomeye cyane. Ndagusaba rero ni wageze hano nkorere like, uraza kuba ukoze cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kako. Nitwa Umukada. Reka munyemerere ibintu tubigenze gushya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, twihuse cyane. Abantu muherereye mu gihugu cy'u Rwanda mbahaye ikaze, abari mu bihugu nk'u Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani, Malawi, Mozambique n'ahandi mbahaye ikaze. Abantu mudukurikiye muri mu gihugu cy'Ubufaransa, Yambo sana. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, how are you? Abari muri Canada namwe Yambo, abari muri Australia Yambo n'ahandi mudukurikiye mwiyumve mu ikaze. Makuru agezweho hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada mbahaye ikaze risesuye. Dukubita tubangura rero, ni munyemerere duhite twihuta cyane twerekeze mu Minembwe. Hanyuma aduhere kuri aba basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi rero bamaze guhura n'akaga gakomeye cyane. Unyemerere nkubwire ko rwose bibaye ku Barundi na gahoma munwa. Kugeza ubu tuvugana rero ibi
ibintu byifashe gute? Amakuru aturutse mu misozi miremire ya Minembwe aka kanya tuvugana ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko imirwano ikomeye yabaye binari nabigarutse ko mu bice bitandukanye muri aka karere imaze kugaragaza igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi zari ziri mu mirwano zihanganye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatanyije na FARDC n'abandi abarwanyi bafatanyiriza hamwe kurwanya Alliance Fleuve Congo M23 nk'uko amakuru aturuka hafi yahabereye imirwano bivuga. Imirwano yabaye cyane cyane mu duce twa Gakenke, Karingi, Rugezi na Bidego, aho impande zikanganye zakoresheje intwaro zitandukanye zirimo iziremereye n'izoroheje. Abaturage baravuga ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kuri uyu munsi, aho drone zakomeje kugaba ibitero mu kirere. Makuru akavuga ko rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 baje kuzihanura izindi bakazisubiza iyo zaturutse. Izi rero zaje gusubizwa inyuma aho zaturutse nizo zakoze ishyano zikaba zitumye abasirikare b'u Burundi batakaza ubuzima ari benshi. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko bimaze kumenyekana ko abasirikare bagera kuri 11 bose ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi batakarije ubuzima ahangaha. Amakuru aravuga kandi ko hari abandi basirikare bagera kuri 3 bafashwe mpiri n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba rero ngo bakaba bagiye kubazwa kugira ngo n'ubundi batange amakuru. Aya makuru avuga ko kandi mu ngabo zari kuri uru rugamba harimo abasirikare b'u Burundi abakorana na FARDC ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Mu gihe rero imirwano yarushaga gukomeza no gukomeza umurego, aba basirikare niko baje gutakariza ubuzima. Abaturage batuye hafi y'ahabereye imirwano baravuga ko babonye ibikorwa byinshi byo guhunga, ariko kandi no kugira hatwarwa abakomeretse ndetse n'ingendo z'abasirikare berekezaga inyuma abagenda bahunga urugamba nyuma y'amasaha menshi y'imirwano. Ibi byatumye rero havuka amakuru avuga ko habaye igihombo gikomeye cyane ku ruhande rw'abarwanyi bari bahanganye na Alliance Fleuve Congo M23. Mu minsi ishize kandi nabwo murabyibuka amakuru twayabagejejeho yavugaga ko bamwe mu basirikare b'Abarundi bafashwe miri inyuma yo kugotwa n'imirwano mu bice bya Minembwe. Iyi nkuru nayigarutseho ndanayishimangira mbabwira nuko iyi operasiyo yakozwe nanababwiye yemwe n'uwari uyiyoboye. Kugeza ubu rero abasirikare b'u Burundi bakaba bongeye kwerekezwa kwirimbi. Nubwo aya makuru akomeje kuvugwa rero kugeza ubu imirwano ikomeje kugenda yihinduranya isura mu buryo bumwe n'ubundi, abivuga ko rwose ubu tuvugana abaturage bo bakomeje kuba kangaratete mu bwoba bukomeye no guhunga. Abasesenguzi mu bijyanye n'urugamba muri ibi bice rero barakomeza kuvuga ko ibikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo ari ibintu bikwiriye guhagurukirwa n'amahanga, imiryango mpuzamahanga, kubera ko ibi ngo bidahagurukiwe hakiri kare iyi mirwano ishobora gufata intera yo ku rundi rwego. Imiterere y'imisozi ya Minembwe ituma urugamba rugorana cyane, kandi igihombo ku mpande zihanganye gishobora kuba kinini kurushaho igihe hatabayeho n'ubundi ibiganiro bigarura amahoro. Aka gasozi ka Minembwe rero ni kamwe mu dusozi tw'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kubera ko gahuza ibice byinshi byo muri Haut Plateau na Uvira. Kubera iyi mpamvu rero buri ruhande rurashaka kugenzura utu duce kugira ngo rwongere ubushobozi bwo kuyobora ibikorwa byarwo ku rugamba. Icyakora kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gukomera no guhindukana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya
Kongo. Dukubita tubangura twebwe nta bintu byo gutinda cyane muri aya makuru, nta bintu byo gutinda cyane rwose, ni munanyemerere rero duhite twihuta cyane. Dukomeje n'aya makuru rero, n'ubundi turacyari mu Minembwe. Agasozi ka Sinayi muri Mikenke kambaye tayari tombe mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu misozi miremire ya Minembwe aravuga ko ku gasozi ka Sinayi gaherereye mu gace ka Mikenke habereye imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye, bikavugwa ko yasize igihombo gikomeye ku ruhande rumwe, aho n'ubundi bwayiko abyaje kurangira aka gace kigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero bikaba byatumye n'ubundi hongera kumvikana inkuru mbi ku ruhande rwa leta ya Kongo, bongeye gutsindwa nk'uko amakuru ava hafi y'ahangaha imirwano yabereye. Aravuga ko urugamba rwabereye ku gasozi ka Sinayi rwari rukomeye cyane kandi rwari kwagura kugira ngo abarwanyi ba FARDC barebe ko bakongera kwisubiza ibice byinshi bambuwe ngaha muri Mikenke no mu bice bizwi nko kwa Rutaganda, aho abaturage bavuga ko amasasu yumvikanye menshi, ni amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye amasaha menshi. Abaturage batuye muri utu duce rero bavuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo ikomeza kugeza nimugoroba, ibintu bimaze gutuma benshi mu baturage bahunga ingo zabo berekeza mu bice babona ko bashobora kugiriramo umutekano kurusha ahangaha. Bamwe bavuga ko urusaku rw'imbunda nini rwumvikanye mu gihe hari n'abatangabuhamya bavuga ko habonetse ibikorwa by'amasasu yumvikanyemo intwaro ziremereye. Kugeza ubu rero bikaba bimaze kujya ahagaragara kandi bikaba bimaze kwemezwa ko aka gasozi ka Sinayi kamaze kujyamo ko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aka gasozi ka Sinayi ni gasozi kigafatwa gute? Aka ni agasozi gafatwa nk'ahantu h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kubera ubutumburuke bwo hejuru bwako n'ubushobozi bwo kugenzura ibice byinshi bikikije Mikenke. Aka gace ndagira ngo unyemerere nkubwire yuko ku barwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kukigarurira n'insinzi ikomeye cyane, n'insinzi iraza gutera isereri yabo ku ruhande rwa leta ya Kongo, kubera ko n'agasozi kafite ubushorishori cyangwa se n'agasozi karekare. Abasesenguzi baravuga ko wigaruriye aka gace byanze bikunze utundi duce two muri Minembwe twinshi uba udufite munsi yawe, bityo bikaba byakorohera rero kutwigarurira. Amakuru akomeje gukwirakwira muri aka kanya aravuga ko imirwano yabereye ahangaha yasize abantu benshi bakomerekeye kuri uru rugamba, mu gihe hari n'abavuga ko harasiwe abatari bakeya. Icyakora kugeza ubu ibijyanye na ripoti zijyanye n'imirwano yabereye kuri aka gasozi ka Sinayi zo ntabwo ndabasha kuzibona, nubwo amakuru avuga ko abaharasiwe n'abahakomerekeye ari benshi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, nimunyemerere dukomeze turakubita tubangura kugira ngo abirumvikana amasaha arakuze, abagiye kuruhuka kandi ubwo tunaboneraho kubifuriza kuza kuruhuka neza. Abagiye mu zindi gahunda namwe twizera ko ziri buze ndabibutsa ko ari mu gukurikira igikombe cy'isi, hari abari mu zindi gahunda. Nizera ko rero buri wese muri gahunda arimo akomeza kugubwa neza. Reka rero dukubite tubangura twihuta cyane, nta bintu byo gutindiganya, twerekeze muri Beni. Abasivile bagera kuri 3 bishwe urwagashinyaguro mu gitero cyongeye kugabwa n'abarwanyi ba ADF. Ni igitero cyagabwe ahitwa Iboyik
ubukene ubwicanyi bukomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aturuka mu mujyi wa Beni muri Kivu y'Amajyaruguru avuga ko abasivile bagera kuri 3 tayari bamaze gutakariza ubuzima mu gitero cyagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa ADF mu gace ka Boikene. Aya makuru yaje mu gihe aka karere gakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano bitewe n'ibitero by'uyu mutwe umaze imyaka myinshi ukorera muri iki gice. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage n'inzego z'ibanze bivuga, igitero cyabaye mu masaha y'umugoroba kuri uyu munsi, aho abantu bitwaje intwaro bakekwa kuba abarwanyi ba ADF binjiye muri aka gace bagahita bagaba igitero ku baturage. Muri iki gitero rero abantu bagera kuri 3 bahise bahasiga ubuzima, mu gihe abandi baturage bahise bakunga mu rwego rwo kwirinda ko nabo abagirirwa nabi. Abaturage ba Boikene bavuga ko iki gitero cyateje ubwoba bwinshi kuko kibaye nyuma y'indi miryango myinshi imaze iminsi ihura n'ibikorwa by'urugomo muri teritwari ya Beni. Benshi bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba mu kaga kubera ibitero byisubiramo buri munsi. ADF n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikunze gushinjwa ubwicanyi ihangayikishije abaturage bo muri ibi bice. Abaturage abo muri Beni rero na Rubero na Ituri bakomeje kuba mu kaga n'akangaratete akuye umutwe wa ADF. Nyuma y'iki gitero abaturage basabye ingabo za leta ya Kongo FARDC gukaza ibikorwa byo gucunga umutekano no kurinda abaturage cyane cyane mu duce dukomeje kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Hari abasaba ko ibikorwa byo guhiga ADF byakongerwamo imbaraga kugira ngo hakumirwe kumeneka kw'amaraso y'abaturage gukomeje kuba umunsi ku munsi. Dukomeje n'aya makuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ariko inyemerera nongere nkwibutse niba wamaze kugera hano unkorere like unankorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye katanu kuri kagenzi kako, ni munyemerere twerekeze no kuri aya magambo akomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara na n'Ubusuwisi. Kugeza ubu abazungu bo mu Busuwisi bamaze gutangaza ibintu bikomeye cyane mu gihe ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bikomeje gukurikiranwa n'amahanga. Ubusuwisi bumaze kugaragaza ko abufite amakenga ko hazaza n'icyerekezo bafite amakenga ko hazaza h'icyerekezo nyakuri cy'ibi biganiro bihuza izi mpande zombi bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ubusuwisi bwatangiye kuvuga ko ibi bishobora kuzaraza amasinde. Nk'uko byatangajwe n'inzego z'Ubusuwisi rero, nubwo hashyizweho imbaraga zitandukanye zo gushaka umuti w'amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haracyari ibibazo byinshi bituma habaho gushidikanya ku kuba impande zose ziteguye kugera ku masezerano arambye. Abadiplomate b'Ubusuwisi rero baravuga ko ibiganiro bya politiki bishobora gutanga umusaruro gusa igihe impande zose zigaragaza ubushake bwo kubahiriza ibyo zumvikanyeho no gushyira imbere inyungu z'abaturage aho gushyira imbere inyungu za gisirikare cyangwa iza politiki. Ibi barabitangaza aba bazungu mu Busuwisi, barabitangaza babikura kuki? Ni nyuma yuko babona yuko iby'agahenge kari kumvikanweho bikomeje kugenda biterwa umugongo, ahubwo impande zombi zikaba zikomeje kwerekeza mu bijyanye no guhangana ku rugamba.
abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga rero baravuga ko gushidikanya k'Ubusuwisi kutavuze ko bwamaganye ibiganiro, ahubwo ko bushaka kubona ibimenyetso bifatika byerekana ko hari ubushake nyabwo bushobora kuganisha ku myanzuro yashyizweho nayo iganisha ku kugarura amahoro muri ibi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere n'ubundi dukubita tubangura n'aya makuru yo ku Ibendera TV muri aya masaha, tunerekeze kuri ingingo ikomeye cyane nayo igeze kano kanya ku Ibendera TV. Unyemerere nkubwire ko akitwa Mambasa haturutse inkuru ikomeye cyane, ni inkuru y'inshamugongo, ni inkuru kandi nakubwira yuko ari inkuru ifite aho ihuriye n'ubundi n'iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Amakuru aturutse ahangaha muri Mambasa aravuga ko umusirikare ukekwaho kwica umugore we Ibiakato Centre, akaba ari inkuru ibabaje, ni inkuru y'akababaro n'agahinda yakwirakwiye muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri, nyuma y'ako umusirikare wa FARDC arimo gushinjwa kwica umugore we mu gace ka Biakato Centre. Ibi byabaye mu gihe abaturage bo muri aka karere bakomeje gusaba ko ubutabera abukurikiza inzira zabwo kugira ngo ukekwaho iki cyaha ibihanirwe by'intangarugero. Nk'uko amakuru yatangajwe n'abaturage n'inzego z'ibanze aturuka bivuga, ibyabaye ngo byatunguranye cyane abaturage abo muri Biakato Centre. Biravuga ko uyu umugore yishwe nyuma y'amakimbirane yo mu rugo yavuzwe hagati ye n'umugabo we usanzwe ari umusirikare mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Amakuru y'ibanze avuga ko ikibazo cyatangiye nk'amakimbirane asanzwe yo mu muryango, ariko nyuma ibintu ngo byaje gufata indi ntera, abiza rero kurangira uyu mugore atakaje ubuzima. Abaturage bakavuga ko nta gushidikanya ibi bigomba kubazwa uyu mugabo, kubera ko ngo niwe uri inyuma y'uru rupfu rw'uyu mugore. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero twe turakomeje n'aya makuru, dukomeza dukubita tubangura, ariko kandi nkomeza kubibutsa niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, ndakwinginga ngusaba ngo unkorere like, unkorere subscribe, bwanavuga kuri wowe mushyashya uba ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze muri iyi nkuru, turimo gukubita tubangura rwose kugira ngo abagiye mu zindi gahunda muze kugira gahunda nziza, abagiye kuryama muze kugira ijoro ryiza, ariko mbere yo kugenda banza umenye uko byifashe mu makuru. Nge nitwa Umukada hano ku Ibendera TV, twerekeje Johannesburg ni muri Afurika y'Epfo. Abantu bagera kuri 12 biciye mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro gikomeye cyane ku mugoroba waraye utambutse. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko abantu 12 bapfuye, abandi 9 bagakomereka ubwo abantu bitwaje imbunda barasaga mu gace gatuwe cyane n'abaturage muri Cleveland ni mu burasirazuba bwa Johannesburg, nk'uko byatangajwe na polisi yo muri iki gihugu. Polisi yo muri Johannesburg mu itangazo yayo yashyize ahagaragara yatangaje ko batangiye guhiga abantu barenga 10 bakekwaho nyuma y'iki gitero cyagabwe muri aka gace ka Jimpazi. Abagize itsinda rishinzwe gusuzuma ibimenyetso ahakorewe ibyaha abageze aho ibi byabereye nyuma, nk'uko abapolisi bavuga, abantu bitwaje imbunda bagabye igitero muri Cleveland i Johannesburg, bakaba abatangiye rero bamwe gukurikiranwa n'iperereza nyine ryatangiye. Akaba rero hari igitero bivuga ko cyagabwe ku munsi w'ejo tariki 10
Kamena muri uyu mwaka wa 2026. Impamvu y'iki gitero ntabwo iramenyekana mu by'ukuri, ariko polisi yavuze ko abakekwa abahageze muri Toyota Quantum y'umweru binjira baturutse ku byerekezo bibiri maze barasa ahantu henshi mbere yo guhunga bakoresheje iyo modoka. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bikorerwamo ubwicanyi bukabije ku isi, aho byibuze abantu 60 bicwa ku munsi. Ibaze nawe, abantu 60 bose bicwa ku munsi. Ni ibintu bikomeye kandi n'imibare ikomeye kandi myinshi. Nshuti bakunzi bayibendera TV munyemerere noneho twerekeze i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nababwiye ngo i Goma hamaze kugera abazungu igitaraganya. None aba bazungu ni bande kandi baragenzwa n'iki? Witwa James Swani na Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kugirana ibiganiro birebana n'agahenge ndetse kandi n'ibiganiro birebana n'icyorezo cya Ebola. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa James Swani yongeye kugirana ibiganiro n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 i Goma mu burasirazuba bwa DRC. Byibanze rero ku bibazo by'umutekano ukomeje kumvikana hirya no hino. Ibiganiro by'amahoro birimo kubera i Doha muri Katari, ishyirwa mu bikorwa y'agahenge ndetse n'izindi ngingo. Ingaruka z'icyorezo cya Ebola gikomeje gutera impungenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi ngingo zimwe na zimwe. Ibi biganiro byabaye mu gihe akarere ka Kivu y'Amajyaruguru gakomeje kuba indiri y'ibibazo by'umutekano, nubwo hari imbaraga zikomeje gushyirwa mu gushaka umuti wa politiki hagati ya leta ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo 23. Kuko amakuru yatangajwe nyuma y'ibi biganiro abivuga, James Swani yagaragaje ko umuryango w'abibumbye ushyigikiye ibiganiro birimo kubera i Doha ubifata nk'inzira ishobora gutanga umuti urambye ku bibazo bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu biganiro byabo rero izi mpande zombi zagarutse ku kibazo cy'agahenge kagomba kubahirizwa kugira ngo abaturage bongere kubona umutekano ndetse ibikorwa by'ubutabazi bishobore kugera ku baturage bamaze igihe bakura n'ingaruka z'intambara. Alliance Fleuve Congo 23 yo yagaragaje ibitekerezo byayo ku ruhande rw'ibiganiro bya Doha, ishimangira ko ibisubizo bya politiki ari byo bishobora gukemura burundu amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wakomeje kuvuga ko ibiganiro bikwiye gukomeza mu mwuka wo kubahana no gushaka ibisubizo bifatika. Ikindi kibazo cyagarutswe ko muri iyi nama ni icyorezo cya Ebola giherutse kongera kugaragara mu bice bimwe byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu James Swani akaba yasabye ko inzego zose zifite ububasha zashyigikira ibikorwa byo gukumira no kurwanya iki cyorezo kugira ngo kitazagira ingaruka zikomeye ku baturage. Abayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangaje ko biteguye gukorana n'inzego z'ubuzima n'imiryango mpuzamahanga mu korohereza ibikorwa byo gutanga ubuvuzi no gukurikirana ikibazo cya Ebola mu bice bagenzura. Abasesenguzi bavuga ko kuba James Swani yongeye guhura n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 bishimangira ko
umuryango w'abibumbye ukomeje kugira uruhare mu gukurikirana ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gushaka uburyo bwo gushyigikira inzira z'amahoro. Nubwo hakiri inzitizi nyinshi, kuba impande zitandukanye zikomeje kuganira bifatwa nk'intambwe ishobora gutanga icyizere ku baturage bifuza amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu rero, mwabanye natwe muri aya makuru, reka munyemerere twerekeze ku musozo wayo. Mwakoze cyane, mwagize neza nshuti bakunzi bacu, mwe mwabanye natwe, mwe mwakoze like, mwakoze subscribe, mwakoze kandi mwagize neza. Ndongera gushimira abantu mwese mwaturutse mu bice bitandukanye mukadukurikira, ariko by'umwihariko ndashimira abantu mwasangije aya makuru inshuti zanyu. Mwakoze cyane rero, nitwa Umukada, reka ambashimire cyane, mugire ijoro ryiza, murare neza, mugire amahoro n'amahirwe kandi murari ahajyana mwese rero. Bye, ciao ciao.